right, ngenza ishiya manje ngiqala ngifaka leya powder emhlophe ngikhombile ngiyayigcobisa la emashiyeni, right. Amashiya ami sengiwalalisile nge-sunlight, ngiyenze nge-sunlight ukuthi alale abheke phezulu ukuthi ngikwazi ukuthi ngiwa-draw kahle, right. Ngiyawafaka manje i-powder, ngiyayifaka i-powder. Mangiqeda-ke ngithatha ipen lami elisharp ngiqala ngeli-black, ngiyadweba-ke manje ngezansi, ngiyadweba ngidwebe ngiza nayo ngithi ukukheva nyana lapha phezulu, and then mase iqondile kanjalo ngibuye ngidwebe phezulu, ngidwebe yabona lapha esigcineni kumele ikheve it's ingabi straight, angithi uyayibona. Okay, iqhube futhi ubuye uze ngala, ubuye kuleli side elingala, uphinde wenze the very same thing, udwebe ngezansi, ukheve kancane laphayana, ulandela ishiya lakho enhle, ulandela ishiya lakho ukuthi lishapheke kanjani. Elami-ke lishapheke kanje, and then ngiyadweba phezulu, ngisadweba ngayo njalo u-black, mangiqeda-ke ngizongena ngo-brown, right. Sengena ngaye ku-brown, ngenza ama-stroke lapha phakathi, ngiyakhuphula, ngiyayenza ngapha nangapha, and then mangiqeda ukwenza ama-stroke njengoba ngikwenza lapha, ngiyafila la kunama-space khona, ngimake sure ukuthi ishiya lami ayafana, noma ngezokufana phela exactly kona ama-twins angithi. So ngidwebe ngilungise ukuthi lishapheke nice. Ama-sisters lawa wona ama-twins guys, please ngicela nje, sengiyagcwalisa-ke manje lapha ekugcineni, ngiyagcwalisa nje straight, ngiyagcwalisa, ngiphinde futhi ngi-check ukuthi ishiya lami li-right na. Okay, ngibona ukuthi okay khona la kushoda khona, ngiphinde futhi ngizogcwalisa, ngibuyele kuleli linye futhi ngenze the very same thing, ngigcwalise, ngivale la ngibona khona ukuthi kumele kuvaleke khona, kungabi mhlophe phela. Ngithi sifake le powder e-white, so kwamele ishiya lakho nje lingabonisi leyo powder leyo, wenza ama-stroke nje kahle, wagcwalise lapho ubona khona ukuthi ayashoda nyana, and then uyagcwalisa futhi la phambili, ngiyawagcwalisa la ukuthi phela ethi ukufana noma ngeze ukufana exactly, mara ethi ukufana nje. Mase ngithatha i-brush lami leli spoolie brush, ngiyabrusha la phambili ukuthi phela kungabonakala ukuthi ngathi ngidwebile, sale sekuba obvious, angabi obvious. Okay, lana-ke ngithatha i-concealer yami le engathi light kune-skin sami, ngiyaqondisa-ke laphayana ekugcineni kweshiya lami, ngiyaqondisa, ngiqala phakathi nendawo, ngiphinda futhi ngenza the very same thing nakuleli lingala, ngiyaqondisa nje kahle, angithi uyayibona. Mase udraga down, ma uyaqondisa, and then udraga down ukuthi phela mase ublende kahle ilento enjani i-concealer yakho. Ngaphinda futhi ngiyabona lapha ukuthi kushuthi akuqondanga kahle, ngabuyela futhi back, uyabuyela uthatha isikhathi sakho uma wenza ishiya, uyinikeza isikhathi, ungajahi nkosi yami, ngoba hayi ma ulibhedile hayi uzoyibona. Lana-ke ngithathe i-concealer engathi e-light, e-light, thatha i-concealer ethi mayifane ne-skin sami, right, even though-ke ingafani ne-skin sami, mara ithe uba light nyana nalena, ngifaka yona manje, ayifani nale yaseqaleni, i-light kakhulu, angithi nayibona, right. Ngiyayenza manje, ngiyadraw, yayibona manje lishapheke nice kanjani. Sengibuya ngala futhi ngenza the very same thing guys, okwenza ngala uphinda uzokwenza ngala. Okay, yimi lona, ngiyadweba futhi ngiyaqondisa ukuthi lishapheke kahle, nongibhekayo nje asho ukuthi wow, phela i-makeup vele inhle ngeshiya, right. Okay, yimi lona, ngiyablenda manje, ngithatha i-brush lami la elingenayo nje product, ngathatha lona ngiyablenda together this concealer cause awafani, kuyabona. So kwamele ngiwablende-ke ukuthi yabo abe seamless, angabi ngibonakala ukuthi lena manje hlanganisa nje kahle, girl, uhlanganise. Ngithe ngithi uyinika isikhathi eshiyeni lakho, zinikeze isikhathi mntama, blender la kwi-makeup siyablenda nje, indaba nje nokublenda, blender lapho girl,
blender lapho girl ukuthi nje into yakhe ibe clean, ingabi nje into engcolile kuyabona. So yeah, ngiqedile manje. Okay, ngiyabona ukuthi khona la kusele khona kancane, ngiyabuyela emumva nginika nje isikhathi ukuthi into yami mayibe yinhle. Okay, sengibuyela phezulu ke manje ngifaka i-foundation ke lapha yana, i-foundation engizoyigcobisa ebusweni bami, ngifaka yona lapha phezulu. Ngiyaqondisa lapha ukuthi ishe lami phela hayibo alicaci alibe lihle, yimi ngiyaqondisa ke futhi bona ngendlela engenza ngayo, ngenza kanjani, right? And then mangiqeda lapho ngizoblenda ngikhuphuleke phezulu kancane, yabona ukuthi phela ngathi mase ngifaka i-foundation mase kuba yabona kumele futhi uphinde ublend lapha phezulu. Ngiphinde sengibuya ngala kuleli linye ishiya manje ngiyayenza futhi ngenza into engiyenze ngala ngiyenza nangala. So yeah, injalo nje ihamba kanjalo. Okay, ngimlo ngiyaqondisa futhi ngiyaqondisa ngiyadweba i-foundation njalo lena njengoba ngichazile ukuthi makube i-foundation if ever ke una i-concealer efana ne-skin sakho, right, ungasebenzisa yona, mara mina ngisebenzisa i-foundation le ngizigcobisa ebusweni bami, right? Yimi lona ngiyayenza futhi ngiyabona ukuthi okay kusaqondanga kahle, ngiphinde futhi ngiyalungisa ukuthi phela alizama ukucisha elifane kube ngama-sisters because ngeke phela senza ama-twins. Sengiyablenda njengoba bengishile ukuthi siphinde futhi siblende lapha phezulu ukuthi yabona into yakho ibe yinhle, ibe clean mase ufaka i-foundation yakho nje ingabi seyingathi yahlukana manje, right? Ayifike sekublendiwe ke manje ke ngiyablenda manje ngilungisa ishiya lami la phambili ukuthi yayibona indaba ukuthi bengathini yelibona nawe ke awa yebo yilo ke manje leli yalibona manje yalibona yebo ngiyaqhubeka nomsebenzi wakho. Okay, right, sathi i-brush lami leli elingena products ngiyablenda kahle lana futhi ukuthi phela kungasaleli products ngosiyami akube clean. Thatha isikhathi sakhe, yabona ishiya lona lezokuthatha isikhathi vele uma ufuna nje ukuba muhle. Okay, right, la sengifaka i-concealer yami matte i-light kakhulu ke le ingathi ithanda ukuba mhlophe nyana, ngifaka yona ke manje lana imatte ke le concealer yami le ngifakile, ngayithenga entweni eClicks mara yethola nase Discount, uyayithola nase Woolworths, right? I don't know ke kwezinye indawo mara lawo ma-shop ayi-3 lapha engiyazi khona. Okay, right, ke ngiyablenda lapha yana, ngiyablenda ukuthi phela into yami ama-eyeshadow wami angazucracker, fanele ublende imlo. Ngiyafaka ke manje i-color yami engiyisebenzisayo today ngiyayifaka manje, yangibona ukuthi ngiyayipheka, ngisayipheka angakayi sengiyaqala ke manje ngiyayiblenda, sengiphekile ngithi sengiyablenda ke manje, ngiyablenda ngiyibuyisela ngapha phambili ukuthi kuphume le into le engifuna ukuthi yenzeke la esibusweni bami. Ngiyablenda manje, ngiyablenda yona le color le ngiblenda yona nkosi yami, and then la phezulu ngiyafaka upink nyana light, uyabona ukuthi ngiblende phela kungabi ne-harsh line, uyabona. Ngiyablenda manje, ngiyablenda lapha ukuthi ngabi ne-harsh line, right? Uyayibona nawe ukuthi iba smooth manje, iba seamless into yami, right? Nakya ngiyaqhubeka nanga kuleli futhi ngenza the very same thing engiyenze ngalana, ngiyablenda, ngiyabuya ngebrush lami la ngibona khona ukuthi i-products ayingenanga kahle, ngiyabuya manje ngi-add u-black nyana kancane, ungomfaki kakhulu u-black wakho ngoba uzohluleka ukublenda mawufaka kakhulu. Ngi-add u-black wami la emakhoneni, yimlo ngiyawublenda manje. Ngithatha leli brush lami leli ebengiblenda ngalo elingena products, alinayo products njengamanje, ngiyalithatha ngiyalentunjana, ngiyablenda lapha ukuthi ngifake le shima le ngifuna ukuyifaka la. Ngiyayifaka manje shima yami, ngifaka ishima engiyithandile ukuthi izomesha nale lentunjana yami, right? Nale horticle nale eyeshadow ngiyayiblenda. Okay, ngiyayifaka namanje, ngiyifaka ishima le. No, it's not actually ishima moya, akusona ishima, ngifaka into le i-eyeshadow light, ithe kuba pink nyana mara upinki lo ongaqamile, uyawubona nawe. And then manje sengi-add ishima phezulu, ngifaka ishima yami, uyayibona manje yaqala iyashayina nyana, uyayibona siyaqala iyashayina manje, yenza izinto. Ngiyayifaka nangala njengangale, ngiyayenza yimi lona, ngiyimisele nje ngifuna nje into yami
ibe lento engiyifunayo. Ngiyabuya ngebrush lana futhi ngiyathi ukublenda nyana ngifaka ikhala manje. Okay right, ngifaka ikhala ezoblenda together lento njana le shimmer nale khala yami. Then sengiqedile ke ngamehlo ngama eyeshadow. Ngiqedile manje ngiyaqondisa ngeconcealer laphayana ukuthi into yami ibe clean right. Ngiyacleana lapha ngeconcealer. Ngiyaclean. Okay manje sengifaka ifoundation. Sisebusweni manje senza ubuso makenge. Senza ubuso yimi lona sebenza manje kuyasetshenzwa uyayibonela nawe kuyaphithizela manje ibrush liyagijima ebusweni girl. Yimi lona ngifaka ifoundation yami manje ngiyayiblenda ebusweni bami. Ngiyablenda i-makeup nje inokublenda phakathi. Wangablenda vela yizukuvela kahle awuzucaca man, awuzucaca. Bona mina ngiyablenda manje. Yayibona manje yahlangana into. Yayibona ukuthi yahlangana. Nawe ke wenze kanjalo girl. Ungangihlazi ngicela nje ufunde. Yabona manje sengifaka i-concealer kuma under eye wami. Ngifaka i-concealer ukuthi phela yabona nje ispice into yami spice pack. Uyayibona manje i-concealer ngifaka kuphi? Okay right, ngiyadweba lapha ukuthi ikhala lami phela lithi ukuba snitch nya. Lithi ukuthi uyayibona manje ngifaka light kakhulu ke manje i-concealer la kuma under eye ukuthi phela kuthi ugqamanyana nawe uyabona ukuthi yes girl, qhubeka ntombo. Usezoblenda ku-girl manje ufuna ukubheka ibrush nango blender sis blender. Babonisa ukuthi nje everything is about blending. Yeah, blender mu girl, blender lapho sis blender. Hayi nango kusisi ayayisha into yakhe. Niyabona ukuthi uyablenda manje. Hayi ngiyayisha into yami ke manje lana. Amehla ngathi ngu-undertaker manje Nkosi yami. Ngibheka phezulu ukuthi phela ngingaqhopheki sis nokuthi ngene kahle. Yimi ke mase uqedile ukublenda kanjalo ke uthatha ibrush lakho vele lelo bolusebenzisa ukufaka ifoundation yakho. Uthatha lona manje ukuthi ublende lapha ukuthi kungabi nama harsh line right. Yimi lo ngiyaphindela emumva ngiyablenda. Sengifaka manje ke ngifaka i-translucent powder ukuthi ngakhrisi phela ilento njana yami. Ngiyasetha manje Nkosi yami ngiyasetha ukuthi nje ayingakhrisi nakancane. Ngithi asifuna into engcolile, asifuna into ekhrisile right. Ngiyabuyela ngebrush la. Okay manje sengifaka ke ngenza i-contour. Ngiyacontourisha ngizokufaka i-cream contour. Ngifaka i-powder yimi ngiyayenza lapha i-contouring. Ngiyacontour. Okay njengamanje sengibuya ngeblush. Ngifaka iblush yami epink. Yes, ngaba nepink namhlanje. Yimi lona ngithi blusher wabanjani lalela. Yebo yimi lona ngiyablenda ke manje ukuthi iphela ayingabi nama harsh line nayo. Ngibuya ngalo lelo brush lami lelo le foundation ukuyabona ukuthi nje into yami mayibe spoon man. Ayibe spoon yimi lo ngiyafaka i-powder ke manje sengiyapowderisha ke manje ubuso bami bonke manje ngiyapowdera. Ngifuna nje ukuthi kube into efanayo. Angithi uyayibona into. Uyabona manje ukuthi sele ekugqibeleni njengamanje sengifaka i-eyeliner yami but angifaki i-eyeliner straight njengamanje. Ngisebenzisa i-eyeshadow e-black right. I-eyeliner ngiyayifaka nayo ngiyakhona ukuyifaka mara today ngithe mangiyenze nge-eyeshadow e-black. Ngiyayenza nangayo guys. Uyayibona manje yaqala sengiyabuya manje ngibuya nge-highlights ngithi nje phela ikhala lami fanele lithi ngiyabuya nge-highlights eqhomeni girl. Yezwa manje iqhomo zami ngithi ngifuna nje zicwebezele zithi ukuthi mangiqala ngihleka nje bengibone nabantu. Uyayibona manje yebo ngiya-highlighta futhi nalapha yana ngasemehlweni wami. Ngiya-highlighta ukuthi phela Nkosi yami ngithi mangingavula namehlami bakithi mase kuyachaza. Yayibona yimi lona ngiyabuyela lapha ngifaka le color le ebengiyisebenzisa le lowa color lowa angazi noma upink or red or but lo ogqame kakhulu. Sengiqedile yimi lo ngithatha setting spray nya ngithatha ifeni yami ngithi hayi ngiyabuya lapho ngithi lipstick ngenza umlomo wami ukuthi nje hayi yayibona manje ngenza ama lips wami manje ngiyablenda lapha yana color wami lo ngufakile. Ayi ngiyabona ukuthi hayi manje ngikuthanda lona. Ngaphinde futhi ngafaka engathi brownish lapha ezantsi ngase ngiyabuya ne color yami lena ke engifaka i-nude emlonyeni wami ngathi nude ngase kuba yimi lona ke
kwase kuba yimi lona sengiqedile finally results ngiqedile ke manje zihlobo ngiqedile bochomi kube kuhle ukuthi nifundile niyawubona umsebenzi wami yayibona into ngicela ukuthi nje bhekani mina ngiqedile nangibona ikhala lakhona wow ugeli nabona ugeli sejabulile manje yebo girl ujabulile muhle useze washintsha wagqoka iroko lakhe liblack ukuthi njani bonisa ukuthi wafaka nephondo lakhe ugirl ujabulile ugirl akasemuhle hayi muhle sham subscribe ani ke bafethu ngicela ni subscribe hle ni like phela please guys